Hagawa yung ihat now, taas ayong ihat now, pathin na to ayong ihat now chu pathin ahi, pakai ahi ngai nei. Ai van tulai mi tam khangdong hoan, pakai chu hat na ai nei to po vi nei. Tulai khang tha ho la a. Crisis ti dam boy na sang pen da an identity crisis. Who am I? Ji ya. An identity crisis. Khat ve chu paper chu akimuin. Eho northeastern region a he youth wing lang sang government na lekhat hem akiho wa akiho limna wa ase na wa he numei khat hin hitin ase. Who am I? Am I a Khasi, a northeasterner, an Indian, a Christian? What is my identity? Even na hele hiti thucheng hiti organ hi hangtha hozo sila a umine. Ipito identified ikibol du ham ti ho ihon laiter. Pakai chu hai mil ji tawen. Atam zo pathini hai miluvin hey ho chu inule pa hau na wahi ki selet goa education ene na wahi identity ki sem goa alawal email hoi na wahi identity sem go no wa inei go a background in chen low chen na hi identity sem go no so chi chu di lo ding e ho identity chu pakai hi ding da hey pakai chu I hat na oi pakai chu I identity u ya. The source of physical strength ta sa hat na ding chu ipipyam le phanike cha anne ding dieting awana chu exercise bowling hoi ta ki chol ding jong le willpower hi chi ho chu phanike cha maintain bol jo wala ta sa chu ki ha na chu hi ta bang bang chu thagau lang ta san langa yong hat ding ti wala thil tam tau men hi bol he chi theme ko mo chun kalunggelin kaga bena hele hichi lien ka sa in ipilang pen ki sila ahoy pen dem ole ipi bible verse mam tia ju ka do ong le bible verse ipidi po pakai kahat na heti ipi pilanga chu ipi area chu pakai chu nang hat na ham ke hat nam di chu outline tem khat kai pe no men. The Lord is my strength at the face of the raging sea or uncertainty. Bible ko na ka ala do no Exodus 15 verse 2 pot do bu di na pot do bu bung som langa kho vele hen Mosila ti khum ding ai the song of Moses aman la abol chu ite abol ham Israel cha te chu mi la gup tawang chu izima ko na ahin puya eje tui pisan an phawa cha ven wale anung langa chu farao le asipai ho hunguwa athat dinga hunguwa amalang chu ve na le tui pi chu kitil ja ama he ai mai pathene mosi a ho pi in ki chahe na tingol chun he che tui chu boy atingol chun avo a he chu tingol tha na chu tui pi ki khena he boy pathin tu se ngai ji na he ai pathin tu se ngai te le ichunga tha ha na oma I bol long ju gal zo na kine ye chun he chu ama ho he ji tui pi ki khen pha na chun tol go in Israel cha te chun tui pi chu apal gal kai ta we ne apal gai kai pha na wa chu la sim ya ichila he Exodus 15 chu ya simle hen abo Israel te lungel le akipa dan mosi lungel le kipa dan pathin na to zo se chu hichila a chu asa chu the song of Moses. Ena so mitam tan tupon lang ko vet kina hala one day or another day in heaven we will sing again the song of Moses. Ni khat le Mosila ha in sa ki de gal zone la ha ai. Anung ama jo vet wa hala very uncertain kile ki diu ham apal gal kai thei diu ham aheta po win he. Ji phat lai da jo Mose lam kai pathin thu ngai a pathin chu kahat na hi tia claimable phana wa chun tui piong chu apal gal kai wen he ji tui pi chu amon apal gal kai anungwa hung Egypt si pai te Pharaoh si pai te chu tui pi chun atho mang ta pathin thangwa no men jilai ta chu pi imuwam la Israel te chun hi chi phat lai da chun pakai chu hat nai na nei me e hon ipal lel diu ipal gal kai lel diu tui pi boina insung boina hen lang khandon laya boina hen lang
holam ka hina boy na hen la minu mi pakhat hina chong la government na to na ahin ko boy na tam ta ni nung ma aju ki kha bi jeng de ai bang cha pakai chu I hat naw a hi a he le cho zo pathin e la mang pe du a hi ti chu mu to be ne abana chu the Lord is my strength when facing the giant kasanga hat ho tiute First Samuel chapter 17 lang to vela han David to simi mu de he David achapan laya chu thusim hoi ta ne ya apan kel ngoi chinga na pan sa ji hi ai le ni khan hi gala aso bete ho anta dinga apan sola hi le golat iti na golat ti di na golat kisen chu azawin azain Hiji golat kisen jo angaya ahile langa Israel mi te ku chou talowa Israel te pathin ro jo chowa amana za ta hiji na ju chipa wang ku achou khile ye na ju pathin mina ka chi ka zo ding ti ama chu hungai ahile EPSA tam First Samuel chapter 15 verse 37 34 langa ko na ju simna han athu simumen a u ten azara nang chapang ipi nong ki bol ham nalung thim phat lo yong ka henai atia kile kinin ti jo It is a test of our courage and faith. Aile ale solwa ale aipo it is amar chete te jeng hijla kisen pa pathin chou pa pathin mi te chou pa ho ka kisat pi ding he. Ai wanga chu ale pi sei ta wa ama chu apho zo lo pha ma so leng pan ko wa so leng pa chun von pha pen ta gal von pha pen ta chu nei ding na leng pa chun ina chu ama gal von pha pen ta chu api le akivon hitalowa avon chon aku khumjo ta David chu neu plik cha hin lengpa chu len ta ading hin lengpa chem apia lengpa galwon apia hala ama chu kimudo lowai ta hitya chu gal sa the ai po we don't need an instrument for victory in the name of God pathian mina gal zona dinga tu hem to chem jam na gal won ingai cha po bi ama ngai cha yena chu Amani pi sayam aipo lengpa ka chapan lai chun ka pan kel ngoi ho evet sa jin hum pi sahang ho ahung jin kel ngoi ho chu ahung man ji vet kale del jin ama ho kama ko chun ka loi do hitabang sahang ho tong ka kidelen gal zona ka ne ti ama tha na sei lo pathin tha na sei pakai KAHATNA hi ji pa da sei do go le hitabang banga sahang to ka kidel pe na gal zona e pi pa chu Ichilaya Goliath masanga ho gal jona AP ding hi jo akisat masanga jo man azo ding jo het masa tai that is the test of faith courage the test of courage and the test of faith atta san na jo pathen patep na nei jo ai jo David ju kum som na nga kum som na kum hizong le phat so ta leng ahung pan ding jo aman akimu lo wanga jo pathen amu pe na jo atta san na to angam na jo patep na pe ta ina jo amount jo first test jo hong pass ta Ama sanga hat na ama sanga linzo. When he was facing the giant, pakai chu KAHATNA eti. Ena chu hiji pakai chu KAHATNA hi ti su nga chu achi a hele ama nang let chu agal zota ne. Pakai chu ahatna etan. Tunia khangdong e ho zong pakai chu I hat now. Hinam. Ama mina chu gal izo khao hinam tiang question ki polo ete. Who or what are the giants that we are facing? Hang tha hon, izo zo lo diu, eho sanga len zo ching zo chim zo hat zo ipp ham. Tam ta ding hi. We have so many unspoken things in our lives. So many tam ta hai. Romantic problem, family problem, to parkhana kasi na to life. Dunga go lang ho kana ai lo wa dunga go lang on pulal pen to hi family problem hi lo cho ama ho ding to hello akide yu kha to akikhen ting le pu nat pen tam jo tulaya khang tha hon in sung pu nat ji na kap ma taw na mang hi lo cho ai wanga adong ma ai lo wa le ama personal pu nat jo tam cho hi cho pu nat di chu pu nat wang mong cho na Pun na mong di wang hi ho jai
tuna hai bola inule pate lele he family burden ipi ham eho lungsunga hai umlo ham ika pi hu vela family burden hilowa hai atam a personal romantic relationship burden ya hai hi choi eho nom ta ipai la theiwa family burden do ki po diu dol ta ya hai ye chun khang tha ho yang veo hi tabang jo ato yang yum diu hi jong le devin in hilaya amma sanga len jo wo ta sa lang en lang gal hat lang jong le agal zo na chu aman pakai kahatna hi ti pa chu ache pi jin agal zo hai dunia ayong ipigal ham what are the what are the secret war that we are fighting ipiham mi het lewa kanu het lewa ka boy pi kapa het lewa ka boy pi ko bung lam kai ho het lewang ka boy pi gu thim cha ke man kalung sunga kain ho ka boy pi chi te bang bang ham ichi ho chungang chu gal zo na inei ti pakai chu kahatna ahi iti wa hai Abana, the Lord is my strength when I am rebuilding myself. Kisa pading, kisem pading kati tingle. Kahat na tu ipidham pakai ahi kingaya. It's like he say no matamin. Yong le. Tu sim khat bangaga say no. Nehemiah chapter 8 lango vele hen. Nehemiah hu ipiditam le kum som nga tabang Israel cha de chu agamuwa kile kinwa heta ibola kile wam le chimasanga chu Babylon ten kum zagup le live la chu Babylon ten he chi Israel gam chu anato phawa amite chu suwa na puyu he ai wangin chom khat jowin kum som nga lam jowin Israel de chu kile kitaben akile wang chun ama hon Jerusalem ma ho in chu asado the the powin it's pa lai ta chu pathinin Nehemiah man chai Nehemiah khangdong yai khangtha hai Nehemiah hen mang chata ne ama ju pem lek ina judom yai tulaya se dinga hotel boy tidan eon company ti jibin langa company a chi tam ta ho bang mang ju hai dom kap birel atama tam yai Nehemiah jo ma ta bang chu hiding dan ai la pathinin Nehemiah cha hen mang chain Jerusalem kulpi Jerusalem hobu to ahin sa dotan rebuilding a nation start with rebuilding a church ho into ahin sawin Jerusalem dong la akul ho to ahin sawin ibola khusunga in ho kisalolaya akul sa adingam la because wal de chu bang kiti kul kiti it is a sign of security in the olden days ena chu nam khat chun khusunga achena alo town khopi sunga achena kulpi be ahi le agal te han lang gan hing sang yang dei par phana attack bol the no security he chu aum lo le na chu phat so ta chu imacha na bol do lo wai nemia chi phanin bang ho patike chan asa la chun mei thala ki ko wa saw yai pathin ban cha ai le cham kat chun bang Jerusalem nong asa jauta we Jerusalem kulpi yang asa jawin ho bu yang asa jauta ai wangan ho in kai di mi pon ena chu Ezra them pupu pathini an mang chakinin Ezra teo Jerubabel teo Nehemiah teo ai mang chain ho ina ki khomwin hi tola ki khomwin mosi pathini dan na page ahin la daw asimuwa ahile ahin hechi mosidan pathian tu asim do ama ho hin khuman nan ja na ala ki ka heta pathian de lama hin ko kamang tapo weti het pham cha bon win akap ta wen that is the beginning of revival ala pathian tu ai tia kisi phata wa chun Israeli bi asaitam the joy of the Lord is our strength pakaya ki pa eho hat na hi tunia ichon sinaw alwa ala pathin delo lampi lang ina ho khaw I het do wa pathin na pakaya ki pa e ho hat na heji pakaya ki pa na hat na to hin hu han mangwin icha kon chun that is the beginning of the rebuilding of the nation of Israel pakai chu ka hat na he ti hen khet pha na wa chun nam khat ki tung do ta ne ena chuna khangta te ho pakai chu ka hat na he ti a imanwa hala we can rebuild ourselves ei ho yung avela hung kisa do ki dewi ra mang lekin khangdong khat kahina hin ko ku puina chu koi thu ka ngayam ipi ka ngayam Nehemiah khangla Ezra khangla je velahan pathin thu man cha ra ena so what kind of map
are you using to navigate your life? Ipi map na manam. So na kung to ho navigate. Pakai ja akong navigate abol na diwa. Achin lampis di am di lo ham ahead na diwa. Amon map anaman jiu jai. Road map aman wa. Hechu dung ju ya akong chu ahead ya. Tu ni ai khang sa hon ipi man ha. What kind of road map are we using? Bible long hit pon ti tam jo a khol WhatsApp heading ne. Aton jien tu la he tam jo a pathin thu hen hui Bible a ko na WhatsApp a ko na he. Tu lai nupi upa te so long smartphone khoi thilu ho long idwa le pathin thu ade de athil hung thung ding ho asei chai de yeng ta na. Atam jo gao to say I love a critical question on ko na hele. Bible hita ju kum chan se lo chen WhatsApp ma ki tha to in din no now cha pang te so no a het ta ina so atam jo apathin thu hen WhatsApp ma ko na Bible a ko na halo hichin ei pui char vai ebola the more I know ebola kaha het na chu ka confusion ding tam che ham le I don't learn from the Bible pathin thu a ko na ka het he ta pon tulai khang ta hoi bola he ti ai ko chawai gama he ta alone don rangom lo like stagnant water ache lu rangom lo ache do rangom lo hang tha hoi ve na ala ta confused ki ve den wat bang ai ta ne traffic point na wa ju ding pen hello ta bang taw ne we need a road map that is the Bible pakai chu kahatna hi diwala he can guide our life na ina chu tu ni ayong pathin chu ipia kamanam pakai chu ipia kamanam laya to say him kana say chu in whatever man does without God he must fail miserably or succeed more miserably pathin panglawa thil na bola hi le nalo sabding he nasata nalo sabding ai wang nalo sin kina ayong le it will be more miserable. Ha sa che ding na che ding he de. Pathin pangluwa ilo na ayong le na che haya. Dole tup chu sang ding mong a he idoi tu mui sang ta bol ding he. Ejong le how can we draw a good testimony from the top? Yasuko namba kitinu tsumi he de na ama he te si he. Ai wanga chu adoi atup chu hile she wanted to be the oldest woman to climb on Mount Everest here hisu adoi le atup ya ina jama chu ki go zenga ya te se ta Mount Everest a hokal do te ding ti chu doi le tupi banga tama chi mol chunga kal ding itong ipi phatchom na ki tup ding na ai wanga chu wano le si chu it is a world of entertainment ai ta ale ama nu yong hin ate nu nga he Mount Everest a kala chu so hijena chu tunigia he she is the oldest woman to do so ai wa nga chu ite ha angkum masanga thide nai ta so hele lesson khat iga la do no mo chu it is important to maintain a living testimony from our success ai wanga chu pathin zawlowa pathin panglowa ken doile tuk sang ta chu lolhing zong leng a bad effect negative effect len jo ding hi ai ye na chu thil zo sa pathin apan angai kalor hi nang pathin apan ngai ni apan lowa hi le midam ta thina ding hi ai ebola tuna Russia then a nuclear power elowa hel galman cha hoi ta lolhing ta se mu khu michina manata mi thana dinga manoita pathina zaw lo ji na hai lord in na ayong he pathina zaw lo wa le mi thina le 18 jong a he ti chu ya abana to the Lord is my strength when I dare to be different lamdang ngam ati jim ho doctor pastor Reverend Khai kham ase lamdang ngam kichom ngam ti dam khat ya mi dang sanga kichom ding Hijlaya tusim kalado nom zuile Numbers 13 verse 20 na gon ko velehan tusim kat awmene Ple Mosile Aronen mi som tabang hi kanangam velidinga asolin asol la wajun Joshua le Caleb azavene
Aung kile phanwa chu report ape phanwa chu adang se chu ni pisem amalekai te chigam sunga chu omovin anak sun ho chigam sunga chu chengwin amo chu million an hi wa giant golite to ho ta bang ko hidiu dane na film activity fit sagi fit go fit sagi asang million milal ho da he di chu kanan ngam chu hena chu hon pathin e pe yong la ilo thelo di a hi di ta ai wanga chu phat lai da chu numbers 13 lang chi ve na ai le verse 30 chi ve na ai le kalemin hung ding do a ai poi chi utin gal san utin hi chi pathin e pi kanan gam ko ilo di we ai ma adang ho se chu ilo thelo di gal hang ho min million milal ho me iche lo di a hi ai wanga la nyau pen kan iche di a hi pathemina gal izo di a hi there to be different to the majority zui hen lang hele trend a peer pressure to zui hen lang le among jun henge gal hang ho mi che the lo di he pathin jong ap lo di he ati ding da I want to he there to be different midang ho sanga lamdang ama chu echi lamdan na dinga chu ipi nga yam pakai nga pathin nga tu line tam ta velen ai hola I want to umde pon de dong mane ai lo wa la mi to kingai kiti ho khu fashion ya he tu na India adinga Nagaland Meghalaya Mizoram fashion sang pen tai ai wanga hi literacy read lam venala sang de lo ai fashion tiljo se fashion om tai virginity is an old fashion hija hi 1986 langa kona chu hichi virginity is an old fashion kidi khang tha ho lunga mai ta ne aung gi pan western country in azon he ho ga mai tho tho bin ale hilai da chu nunga go lang chu dog man nei lo mi to kitimat loading chu old fashion alawa mitam den a virginity chu man bia azo do USA gam bia I'll hizabel far amu panawa Bible theme pathin se hojan aven wala pu na panawa to true love wage kiti ko an pat do ya 1991 92 akona chu hung ki pana he ai po ho bung ho pastor ho alwa se suna ki ho to wa cha te naw te khang tha ho lung sunga pa thilphalo pa ino do di a hi the true love ways ngai lu na di ta chun anga ajabe ngai lu na di ta chun ata sa ki ven jabe ti pa ho promote han bolo ya tu ni ge ya che al he di chun ong che mitam and testimony same chuna they dare to be different Hiche majority to che hom lowa kewang pathemina hin ko thing commanding hetia lamdang ngam lampi chum hom ngam nga go lang tam ta hong ki sep do ena chu when we try to be different or when we there to be different the Lord should be our strength pakai chu ahatna man di hu da he ti chu ga se do no moi to sim khar ga se ngaden iza su kedewe ni chi mimin thang ta khat hen tu in jong khangdong khang tha hen lain ji nei wan tim te bo giti ba hai het ti wen ama he vanole si na soccer American football min thang ta hen ama he kingai pi anein 2012 Miss Universe nunga no chu ama na kingai pi Olivia Kalpo hen ai le Hichi tim tebu gidi pa hai true love waits na pangkha hai ina zo man kitep na purity ring thien hen ko commanding hi tia khut jam na ki bu hai ale hichi ko aman ache pi ne ale chom khat zo chun hichi akingai pi no chu mimin thang ma mi hoi ma ai ji chun hiti a thien hen ko entertainment beya hen commanding chu anom ta pon hai ena chu aman kingai pi pa chu hetia chu no ta khom pi dinga chu azola le ama nom lo ai gol san thatha ape cha hai ti hina so mani chu ki khen hona hai dare to be different khangdong ho khangta hoi ta bang chu ni pangam na di
Avan vele hen patine kingai pi ding Christian nga hoi ta pekin in 2020 January at vele hen one of the biggest wedding ceremony van noi le sin ama chen hoi the lo pi ten ji ne tunia khangdong asang aza na ma chu hin na le alowa le example ani yutan ibola am the he there to be different a majority dung juya chilowa hin khu theng hin khu tha manding ti ba chu ape cha na ki ngai pen dong ki khet ngama ya azona ga say nom the Lord is my strength when in waiting for the future khonunga alowa la future I be expectable am ti kanga pet jong le the Lord must be my strength. Habakkuk chapter 3 verse 19 langa jivena hele the Lord is my strength, he will make my feet like deer's feet and he will make me walk on high heels. Habakkuk kitipai thim gao hen pathin namang chen ama chu pathin koma anata wa ya pathin koma taw de bi sam na Pakai he chin na mi te juda mi te achon se be se tawin hizena chun lung se te nangman hin ze min ati na de lo jina na ze hi pon din aphat na divin hin ze min dia pathin koma taw na manala pathin taw na sana he nge ka mi te hi zep na khan pi ding a hi ai wanga koi khen man cha dam tia hala chidang namdang ho Assyria mi te pathin hello mi te kamana kan vo ding he tila Habakkuk chu lung na be se Pakai bola na mi te chu pathin hello mi te na man cha na vo good ham te ale ni khat le hi chi pathin hello mi te ka mi te vo a ka man tang ko zep na ka pi tho ding he di Habakkuk chun ahung sung ding thil ho pathin thil gon patike cha het pha na chu the Lord is my strength ati ai Pakai chu ka hat na hai I pi hung sung jong le pachinin amitia dinga alo achanu achapa khangdong ke ding le nang dingin thilpha gonge ti chu dunia hi certainty ine yungai ne I he nungai ne ena chu I pi hung sung le when I am in waiting for the future hoping for the future the Lord must be my strength pathin chu amasa koi po wa hi le thil jo se Pakai chu hat nai man po bo wala thil jo everything will fall in the right place at the right time yeah 1924 Paris Olympic nga je tu sim ngei ta hung do chu I het so hel de win jong la avela Eric Liddell kitipa he Scotland gam to represent a ball in 100-meter race sprinter ma ai le schedule han ball wa le he chu ki sai te na chu map ni a hung tan ama apa chu missionary he apa chu China ga ma missionary in map ni le pathian holding gilza kai ding pathin ko ma taw ding ti chu alunga hizena chu akilai tet na akigot pen 100-meter race chu map nya schedule an bo wa ama cha pang ta pon etin jinglang a media ho te na la agam langa ko na lang England langa ko na la mi zo sejin criticize bola atai mo ta agam ngai lu na nei lo mi chu piti ham ta ko mainline media ho ba noile se na chu pa thu bo jo se tan he aman asai chu hi le map ni hi ke dinga pathin ho ni apathin a kipi dan ju a country sanga ang pathin achunga koi ra a popular fame ailowa ala ama thip la chungnung pen ki haitet sanga chungnunga ang pathin koi ala hedi chun schedule ahong che ala ama akigo lo na ben 400-meter race na hong line gold medal amoy pathin thangwa tu ni ya ama tu si mi ki sei mang ta poli bola pathin ka hat nai Pakai ka hat nai ta Pakai ani ki sul din ai koi ma jan atasan lo pau ji bola he ja chu ba dole se pumpin ana dem pa chu ni khat ni ka athil jo se chu hung ke to a ama min than na pathin lo pin ni nga hung so do thiam Pakai ka hat nai da pathin ana gin je tuna khang tha on Pakai ka hat nai pathin jing po lo han everything will fall in the right place ina ju biwai Dimapur te imazang ka sei do jo bu hizong le heji thu sim alowa heji topic thema ko na he Pakai ka hat na hi ti di til tam tao men he family lang hen lang ema career hen lang alowa in the state of confusion hen lang alowa hasat na hen lang career building hen lang thien hin kho hen lang I pi dong la Pakai jo ka nei dai tu chaw wa le lo ti ba he ti chu tun ha phana se tin se kham ko ba ten phate bu pe taun de taun nan man ga de